Pre nego što nastupi osteoporoza javlja se osteopenija. Termin osteopenija koristi se za definisanje gustoće kostiju koja je manja od normalne, ali nije toliko niska da bi se dijagnostikovala kao osteoporoza. Kod osteoporoze gustoća kostiju je toliko niska da postoji ozbiljna opasnost od preloma čak i pod uobičajenim okolnostima. U nekim slučajevima kosti postaju toliko krhke da se mogu prelomiti tokom svakodnevnih aktivnosti. Takav gubitak koštane mase karakterističan je za starije osobe, a izraženiji je kod žena nego kod muškaraca i to u periodu postmenopauze. Osteoporoza je bolest kod koje prirodno liječenje može dati dobre rezultate i povećati kvalitet i gustinu kostiju. Liječenje je najefikasnije ukoliko se preduzme već sa pojavom osteopenije. Na prvom mjestu neophodno je povećati unos kalcijuma i redovno se izlagati sunčevim zracima da bi se organizmu obezbedila dovoljna količina vitamina D, jer su ovo dva najbitnija faktora koja održavaju zdravlje kostiju i podižu nivo gustoće kostiju. Magnezijum je sljedeći mineral o kojem treba voditi računa da ga u organizmu uvijek bude dovoljno, jer on slično vitaminu D podstiče apsorpciju kalcijuma i utiče na izgradnju kostiju. Imate prethodni video kako da napravite magnezijum ulje sami, jednostavno je, potražite na kanalu. Dakle, osim redovnog sunčanja, osteoporoza će se poraziti unosom mliječnih proizvoda, susama, graška, zelenog listnatog povrća, integralnih žitarica, orašastog voća i semenki. Recept za osteoporozu: potrebno vam je 10 kašika mlevenih semenki lana, 5 kašika mlevenog susama, 5 kašika mlevenih semenki bundeve, 5 kašika mlevenih zrna pšenice, 5 kašika semena suncokreta, 3 kašike suvog grožđa, 1 kg livatskog meda. Sve sastojke dobro pomešati drvenom kašikom ili varjačom i smesu čuvati u tegli. Uzima se po 1 kašika pre doručka i 1 pre ručka. Ovaj lek može se koristiti i radi prevencije osteoporoze, jer je uvijek bolje ako može da se spreči nego da se leči. Sve što sam rekla bit će napisano ispod videa. Želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav!